Cijela priča o računarima, kao što ste vi počeli sami, tako su uz pomoć računara mnogi u svojoj kući skoro sami napravili i mali računar Galaksiju, od koje je krenula cijela priča o širenju računarske i kompjuterske kulture kod nas. Računari tu imaju vodeću ulogu, a to će se, čini mi se, i nastaviti. Da, to će se svakako nastaviti. Na više načina računari su uticali da se uopšte računarsko tržište u ovoj zemlji stvori, a samim tim i kompjuterski obrazovana nacija. Mnoge akcije u listu, podsjetit ću na Singapursku vezu, na Minhensku vezu, su rezultirale hiljadama računara, prvih PC računara prodatim u našoj zemlji. Drugi način gde smo mi pomagali da se naši čitaoci hardverske opreme su svakako naše nagradne igre, kojih smo sproveli nekoliko, više od 5, a 5 je bilo značajnih, velikih, sa nagradnim fondom, kao što je recimo nagradna igra koja trenutno teče u računarima sa nagradnim fondom od 50.000 dinara. Ono što za računare čini značajnim i zanimljivim je i to što obrazuje korisnike i one koji to nisu i o višim sferama korisnika računara. To su modemske komunikacije, tu je Cezar na prvom mestu kao najveća i najbolja BBS mreža koja je kod nas raširena. O satelitskim i ostalim komunikacijama širom sveta može se najviše saznati još uvek samo preko računara. Jeste. Sezam je pre 4,5 godine nastao u redakciji računara i funkcioniše kao jedina profesionalna i komercijalna kompjuterska mreža u zemlji i Sezam je tako jedno neizostavno i nezaobilazno mesto u redakciji računara. Kako Sezam uopšte funkcioniše i kako redakcija računara radi, znači od prve Galaksije pa danas do jedne hardverski izuzetno dobro opremljene redakcije, čitaoci će videti, ako mi dozvolite da pročitam deo iz uvodnika 100. broja koji je napisao... Sam kraj razgovora uvodnik urednika. Da, koji je napisao naš dragi urednik Jovan Regasek, koji je nažalost daleko od nas trenutno, nekih 12.000 km, ali uskoro će ponovo biti u Beogradu, pa će sledećom prilikom verovatno on biti vaš gost. A evo Jovan Regasek je, pozdravljajući svoje čitaoce, u 100. broju rekao sledeće. Ovaj broj računara je pripremljen na krajnje neobičan način. Deo redakcije Ranka Jovanović, Vesna Jeremić i Radoje Kavedžić je sedeo u Beogradu. Deo glavni urednik hiljadama kilometara daleko u Johannesburgu, dok su saradnici praktično bili rasuti na svojim stranama sveta. U nedeljnim naučnim novostima otvaramo sada blok iz medicine. Nismo dugo u ovoj emisiji govorili o banjama, a ovih dana imamo povoda da pomenemo Prolom banju, koja je posljednjih godina postala jedna od najznačajnijih banjskih i klimatskih lečilišta u Srbiji. Izvori mineralne vode, lekovito blato, nadmorska visina od oko 700 metara, blizina jedinstvenog prirodnog fenomena Đavolje varoši i crkve Lazarice vezane za legendu o Kosovskom boju oduvek su privlačili putnike, ali je tek izgradnjom modernog terapijskog centra koji dnevno prima 1500 pacijenata, Prolom banja postala značajno lečilište. Klinička ispitivanja pokazala su da Prolom voda leči u prvom redu bolesti bubrega i mokraćnih puteva, organa za varenje, bolesti kože, poremećaje periferne cirkulacije i reumatizam. Prolom banja spada u grupu oligomineralnih hipotermi. Posjeduje nisku mineralizaciju i zanemarljivu količinu slobodnih gasova, a visoko je alkalna. Temperatura vode na izvoru je oko 30 stepeni. Medicinsko-terapeutski centar u Prolom banji ima 5 funkcionalno povezanih celina za hidroterapiju, peloidnu, blatnu terapiju, za fizikalne tretmane i bazen sa salom za kineziterapiju. Članovi urološke sekcije Srpskog lekarskog društva izabrali su upravo Prolom banju za mesto svog godišnjeg sastanka. Stotinak urologa i nefrologa iz Srbije, Crne Gore i Makedonije iznalo je svoje iskustvo u lečenju ovih bolesti. Na sekciji je bilo prisutno preko 120 članova sekcije. Bilo su gosti iz Crne Gore i došli su kolege iz Skoplja. Znači, možemo da kažemo, internacionalni sastanak urologa je bio. Veoma dobro posvećen, odvijao se u 2 dela. U tom prvom delu smo razgovarali o Prolom vodi, gde smo izneli svoje iskustva kod pacijenata koji su imali kamen
kod kojih je kamen razbijen aparatom za destrukciju kamena, takozvanom kadom, i druga grupa pacijenata koji su operisani zbog kamena u bubregu i potom su se proveli izvesno vreme u prolombanju. Drugi deo prikaza je bio da su dva naša saradnika izneli bazično ispitivanje da li u samoj prolom vodi, odnosno vodi iz prolombanje, ima efekata na bitne elemente koji dovode do stvaranja kamena. Znači određene materije koje štite organizam da se kamen formira i materije koje doprinose, određena ravnoteža je poremećena kod pacijenata koji imaju kamen i da li ta bazična ispitivanja takozvanih glikozaminog glikana i funkcije jednog dela bubrega doprinosi da procenimo i da damo pravu efikasnost prolom vode u lečenju pacijenata sa kamenom bubrega. Inače, studija je 10 godina se radi sa urološkom klinikom i kliničkim centrom u Beogradu, radi Novi Sad i Niš i pokazalo se da ima bitnog doprinosećeg efekta kod pacijenata sa malim kamenom, znači ispod pola santimetra, da doprinosi lakšoj eliminaciji, odnosno izbacivanju kamena iz bubrega, iz mokačne bešike. S druge strane smiruje bolove i treće u ovakvom jednom lepom prostoru doprinosi da period posle operacije ili period posle razbijanja kamena bude na jednom lepom mestu, dobro sproveden u jednoj ustanovi koji svakom danom postaje sve bolje opremljenija, stručnija i bolje ekipiranije. Znači, pošto smo, da kažem, nesumnjivo pokazali da ta voda deluje, mi smo se danas dogovorili da je vreme da pristupimo, uslovno rečeno, jednoj drugoj fazi ispitivanja, gde bi sad cilj tog ispitivanja bio da preciznije odredimo kod kojih vrsta kalkuloze ova voda ima najbolje rezultate, a kod kojih, recimo, ne pomaže. Kao i koje su to vrste urinarnih infekcija, znači na koju bakterijsku floru ona najbolje deluje i okolnosti tog delovanja. I ono što je naročito od značaja, mi smo se danas dogovorili da se taj tim proširi kako bismo pokušali ispitati i mehanizme kojim prolom voda deluje. Pošto se u prolombanji leči veliki broj bolesnika od kalkuloze, želja nam je bila da naše bolesnike upoznamo sa prirodom ove bolesti, sa uzrocima postanka kamena u bubregu, sa metodama njenog sprečavanja i lečenja. Sama bolest je veoma rasprostranjena. Smatra se da oko 1 do 3% od ukupnog broja stanovnika u evropskim zemljama, pa i u našoj zemlji, boluju od kalkuloze. Boluju ljudi svih uzrasta, i deci, starije osobe, ali naročito osobe srednjih godina života, znači u doba pune životne i radne aktivnosti. Tako da je u knjizi obrađeno pitanje uzroka postanka bolesti, načina sprečavanja bolesti i načina lečenja. Naročito obraćena pažnja na one segmente lečenja koji su vezani za takozvani higijensko-dijetetski režim i za banjsko lečenje. Znači objašnjeno koje su vrste kamena u pitanju, kako se pojedine vrste kamenata leče i naročito koji je uticaj banjskog lečenja na tog ishod bolesti. Tako da se nadam da će čitaoci ove knjige moći da nađu u njoj sve one informacije koje inače ne mogu dobiti u svakodnevnom kontaktu sa medicinskim radnikom, a koje mogu na miru kod svoje kuće u banji i prilikom odmora i tako dalje da dobiju u ovoj knjizi koja je napisana na jedan popularan način. Znači ona nije napisana za stručnjake, uže stručnjake iz medicine, nego baš za čitaoce koji nemaju medicinsku edukaciju. Verovatno ste ovih dana pročitali da je ekipa dermatologa iz kliničko-bolničkog centra na Zvezdari pozvana na jedan simpozijum u Švajcarskoj gde će izložiti neke svoja, mogu slobodno kažem, otkrića, neke slučajeve koji do sada nisu zabeleženi. Profesor Miomir Vukobratović vratio se sa svetskog skupa robotičara, a inače ste sigurno primetili da u nedeljnim naučnim novostima na sreću često dočekujemo goste koji su se upravo vratili sa nekog kongresa u inostranstvu. To je dobar znak, znači nisu svi kontakti pokidani. Večeras je sa nama naš poznati neurolog, dr. Vladimir Kostić, koji je bio u Rimu na 11. internacionalnom simpozijumu o Parkinsonovoj bolesti. Ekipa stručnjaka, ekipa naučnika sa vaše klinike je tamo imala 4 rada. Kako to da je uopšte ova bolest izabrana za temu simpozijuma i kako su vaši radovi prošli? Pa, najkraće rečeno, Parkinsonova bolest zapravo predstavlja jednu vrstu modela
za degenerativne bolesti centralnog nervnog sistema, tačnije to je prva bolest u kojoj je jedan neurotransmiterski deficit, dakle jedan hemijski deficit povezan sa kliničkim ispoljavanjima. I praktično od tog otkrića počinje neka vrsta frankensteinske priče, jer je farmakologija uspela da nadoknadi nedostatak te supstance i da od bukvalno nepokretnih bolesnika unutar kratkog vremena napravi osobe koje su funkcionalne sasvim kompetentne. Čitav niz drugih aspekata vezan za Parkinsonovu bolest je važan, jer kroz nju upoznajemo mogućnosti kontrole motorike, kontrole ponašanja, pa je zbog toga ova bolest zapravo nešto više nego samo jedan entitet koji inače zahvata svakog 100. bolesnika preko 60 godina, svaku 100. osobu preko 60 godina. Za grupu sa naše klinike ovaj kongres je bio izuzetno značajan zbog toga što predstavlja zapravo treći uzastopni kongres na kojem mi učestvujemo. Dakle, jedan kontinuitet nekog našeg prisustva na polju te problematike koji sa eto malom neskromnošću mogu da kažem je prepoznat i taj napor da se eto pojavimo i ovoga puta je urodio plodom. Mislim da smo, ako ništa drugo, u tom mozaiku saznanja o Parkinsonove bolesti dodali neke naše sopstvene elemente. To se pre svega odnosi na psihičke promene, posebno depresivnost u okviru Parkinsonove bolesti, premorbidnu ličnost bolesnika sa Parkinsonovom bolešću kao moguće zapravo rani početak te bolesti i pre pojave motornih simptoma i najzad jednu studiju na koju smo jako ponosni, populaciono-genetsku studiju sa elementima takozvane fokalne genetike, gde smo među zaista prve 3 ili 4 ekipe koja te rezultate prezentirala svetskoj javnosti, u najbukvalnijem smislu te reči, ako taj izraz ne volim, sa rezultatima koji su, barem to su radile moje koleginice, u okviru ekipe, u okviru svojih disertacija i magistratura, koji su prepoznati i citirani i od onih koji su te sastanke vodile. To je za nas bilo neko veliko zadovoljstvo da u trenucima kada nam se čini da smo suviše izdvojeni od glavnih tokova onoga što bi nazvali neuronauka, eto se ipak pojavljuju imena Beograda, neurologije i neurološke škole u Beogradu. Sigurno. Lepo. Pomenuli ste mi da su tamo bile nagoveštene neke sasvim nove i vrlo smele terapijske mogućnosti u neurologiji. Pa zapravo ja bih samo najkraće se osvrnuo na... Ovaj kongres zapravo više bio kongres rekapitulacije nego nekih herojskih novina, ali na ovom kongresu definitivno zapravo problem presađivanja, transplantacije takozvanih fetusnih ćelija koje same mogu da stvaraju supstancu koja nedostaje, dopamin, u duboke strukture centralnog nervnog sistema je dobio pravo građanstva. Naime, moram da kažem da je u Sjedinjenim Američkim Državama odobrena jedna izuzetno skupa studija koja košta $4,5 miliona, u kojoj će 40 bolesnika, i tu počinje jedna priča koja, ja ću samo kratko spomenuti jer je pitanje etike očigledno malo relativizirano, biti randomizirano. Jedni će biti praktično placebo operisani, slepo operisani, dok će drugi dobiti zaista te fetusne ćelije i tek posle godinu dana će jedni i drugi znati šta se to sa njima zapravo u toj studiji dogodilo. Znači, medicina ide nekim stramputicama koje nisam siguran koliko opravdavaju rezultate koje inače očekujemo. Ali to je nešto što je sve nas ovako začudilo, bilo je najsvežije i za makar male sredine kakva je ipak naša, koja ima određene eksperimentalne iskustvo u toj problematici, mislim da je, to je poruka bolesnicima koji nas opsedaju posljednjih dana, pametnije da sačekamo rezultate nego da pokažemo strpljenje, nego da žurimo sa pacijentima. Hvala vam najlepše. Centralni nervni sistem je, čuli smo i od doktora Kostića, sigurno najosjetljiviji deo ljudskog tela, posebno u fazi njegovog formiranja, to jest prerođenja. U to doba na plod u majčinoj utrobi deluju i faktori sredine i oni koji su vezani za majčin organizam. Tako se nekad dešava da beba dođe na svet sa urođenim manama centralnog nervnog sistema koje mogu biti fatalne. Upravo da bi se na vreme, znači pre rođenja, otkrile i sprečile takve deformacije, dva naučnika različitog profila, anatom i ginekolog, asistent dr. Branislav Filipović i magistar dr. Biljana Kastratović napisali su ovu knjigu. Embriološki razvoj centralnog nervnog sistema ni izbliza nije istražen i do kraja razjašnjen kako ni među istraživačima koji se bave ovom bazičnom disciplinom, tako ni među kliničarima, odnosno ljudima koji se bave problematikom centralnog nervnog sistema uopšte. Ovom knjigom smo želeli da damo jedan doprinos kako stručan, tako i terminološki. S tim u vezi uveli smo takozvani princip tramvaja, odnosno termin koji označava i bliže objašnjava, termin kojim se želi još malo bliže približiti čitaocima
vrlo složena reakcija migracije neuroblasta duž radijalnih glioblasta. Uveli smo još nekoliko drugih termina, ali to ostavljamo čitaocima da prosude sami jesu li adekvatni. Prema našim nalazima, ove mane se javljaju u 1 na 730 živorođene dece. Obično se radi o veoma teškim manama, inkompatibilnim sa životom. Danas se smatra da su uzroci ovih mana multifaktorijalni činioci. Ipak, kao faktori rizika ili uzroci navode se sledeće činjenice. Redosled trudnoće, zatim infektivne bolesti i druga stanja vezana za patologiju trudnoće, kao što su prevremena rođenost, zatim intrauterini zastoj rasta, ali i prethodna izlaganja budućeg oca ili buduće majke jonizujućem zračenju. Ove veoma teške mane moguće je dijagnostikovati pre rođenja, ali temeljnom ultrazvučnom dijagnostikom. Zbog toga treba insistirati na redovnim pregledima trudnica. Pregled treba obaviti, ultrazvučni pregled, između 17. i 20. gestacione nedelje, a sledeći između 30. i 32. gestacione nedelje. Svaki slučaj ovakve trudnoće upućuje se u visoko specijalizovanu ustanovu gde će se na osnovu nalaza u okviru tima iskusnih stručnjaka doneti odluka o daljem tretmanu. U nekoliko navrata govorili smo vam o aktivnostima INEP-a, Instituta za primjenu nuklearne energije, a danas vam predstavljamo istraživanja lektina i njihovo korišćenje za otkrivanje, izolovanje i karakterisanje različitih glikoproteina najvažnijih sastojaka živih organizama. Jedna od oblasti istraživanja ove laboratorije je primjena lektina određene specifičnosti za ispitivanje strukture uljanohidratnog dela različitih biološki aktivnih glikoproteina, kao što su, na primjer, hormoni, enzimi, transportni proteini, kao i neki drugi. Lektini se najčešće definišu kao proteini koji specifično vezuju određene ugljene hidrate. Prema tome, na osnovu afiniteta vezivanja ispitivanog glikoproteina za određene lektine može se ustanoviti struktura njegovog ugljenohidratnog dela, kao i pratiti promene u ovom delu molekula. Opšta karakteristika glikoproteina je variabilnost u strukturi ugljenohidratnog dela molekula. Za razliku od polipeptidnog lanca glikoproteina koji ima tačno određenu sekvencu aminokiselina, ugljenohidratni deo se obično sastoji od ugljeno-oligosaharidnih nizova koji se razlikuju po dužini niza, zatim broju terminalnih ostataka sijalinske kiseline, broju grana ili načinu vezivanja monosaharida. Ove razlike u strukturi saharidnog dela, koje se najčešće nazivaju mikroheterogenost, u vezi su sa biološkim izvorom hormona i određenim fiziološkim stanjem organizma. Također, različite obolenja, posebno maligna, mogu da budu uzrok promjena u strukturi glikozidnog dela, a da pri tome struktura proteinskog dela molekula ostane nepromenjena. Do sada je u ovoj laboratoriji ispitivana struktura glikozidnog dela nekoliko glikoproteinskih hormona. Karakterističan primjer je placentni hormon horionski gonadotropin. Nađene su varijacije glikozidnog dela horionskog gonadotropina u zavisnosti od izvora hormona, na primjer da li je iz ekstrakta placente, krvi ili urina, zatim od perioda trudnoće, kao i u vezi sa nekim patološkim stanjima. Tako, na primjer, HCG je sintetisan kao posljedica horiokarcinoma, sadrži više antenarne ugljenohidratne lance i veći procenat fukoze u odnosu na horionski gonadotropin sintetisan u normalnoj trudnoći. Također je ispitana struktura glikozidnog dela transferina kod zdravih osoba i pacijenata sa različitim oboljenjima jetre, kao što su karcinom, zatim ciroza, hepatitis i neka druga obolenja. Ovi rezultati inače saopšteni su na Međunarodnom lekcijskom kongresu Interleku 15, koji je održan u Mađarskoj u avgustu 1993. godine. Ovo su bile sve vesti koje smo pripremili za nedeljne naučne novosti, a na samom kraju da se podsjetimo Đavolje Varoši koju smo pomenuli kad smo govorili o Prolom banji.
Ovaj geološki fenomen nalazi se na južnim padinama planine Radan, 30 km od Kuršumlije, i to je skup od preko 200 zemljanih piramida od 2 do 15 metara visokih sa andezitskim kapama na vrhu. Da ja ne prepričavam kako izgledaju, uskoro ćete vidjeti. Samo još da kažem da se ovi retki oblici reljefa u prirodi nalaze još u Austriji, Francuskoj i Italiji, ali da su naši andezitski kupe mnogo više od tih. Upoređuju ovu prirodnu pojavu sa takozvanom baštom bogova u Americi. Naš narod je nazvao đavoljem varoši. Hvala vam na pažnji. Ovo su bile nedeljne naučne novosti.